je nai tongnai rokno ani kakupuni hamjakma dermo yaparo ke hai sing kaitani kok no naile kaitani kok no wan sok lai nani debo kaitani kok no sukru salai wani sing zora man pika ani bai kaito no belai kana hambai iken nirok je nai tongnai rokno bo ang hambai rogo ken nirok hai nirong thani wo ang kaitani kok no tuwan nei hai basa piu kha kaito suwatan zotani thani wo kaito hamari klaitan gapadi jong sengan ska ang sui nai kadang kaplai mai kana kaito no khaksam bai hambai ro apa nang nai koli to mobai nang subai to mobai sang hai nini kok thai no jere salai wani ba wan sok lai nani jora robika kaito no hambai tebo kaito nini kok salai thani wo nang kahan ke pusimana ni kahan ke simawani kaito no subade sini phanbai sang mangsa phana simaya sini phanbai sang nini zap nini wan sok zat on sang mangsa phana kokai silai meya bai kaito nini phan nango nini suba sunango nang suba phadi tebo sini sangsar kanangai balai kana kirma sangsa ngi dongbo baisake coronavirus te baisake dopa te baisa kuk thok ro komo hai ro ko angma jengja ngi tongmani sing logi tong sin mokol bai ka kai kan suba phade lewinan suno hamari khlai te beba ni kateroi tong ni nei supervisation bai suri san ke phadi jeng hai kai jane kok thai no jeng wan song le ne ke phade jeng kai jane kok khak thang ne Johon ini ang salam semua ni ke Johon bisa kese pelan di pihak kisah lagi lah pihak zakin dong oke nakati oke padi jeng tangannya John chapter 3 Eknichime Soijora Gospel John chapter 3 Eknichime Soijora manke neo bunai mana ang ornai Eknichime Soijora Jisu bai Nicodim kok salai mani Farisai rok ni bere Nicodim rei Judai rok ni bokorok sa tongmani Horsa bo Jisu ni thani phai hai nei sapai kya Rabbi nang jung kai ta ro hormani prungnai nei sawi mana nang soidom ni samang klaima hai koroksa pana klaiman ya kai dor bo bai tong kesimi se klaiman no jisu bono hai nei saka ang no soino ko wi koksa wo asai pia ke bo kai to ne ha no bi maya nikodim hai nei sungka borok sakra bahai ke asai piri manai ba bumani bohog bisingo hap piri dei waisa achai manya jisu hai nei saka ang nono soino ko bikok sao tui bai pola bai achai ake kebo panon kaitone hawo hawi manya bahan butini achai nai borok bo bahan butini polani achai nai borok bo kaitone borok ke ho elema pore mane bisinte kaito sona potau ke haban klaite ang tini tangnai sabta wotsen ang okong no sana tomani haipana COVID-19 wotsen bai ke sini sak no sen kai bane thani berai tongnai ba sangsaro sen bai ke ki koro sen bai ke krak ke tongnai bono tuya saka bole bus kango ke sen kubui no si ke si sen a kubui se sen no phiok nai ne abna saka ke ne je nai tongnai ro ne wi to tongbai na ge o bai ke mathang jak nai abno tuyan samani
lai thangnai sabtao ke tini hai abono ang manjunai oro chung podimani wo chung nugo asai pia ke koisa kaitone ha nuguisa simaya nisa ko asai kata ngman ngai ke u asai kata tab mono chung wan sok lai nai ke aro thangna ni sekan bilaskan ang nerokno sanani musungo chung background no kisa wan sok lai nai Nicodim le sabe naini ka ke chung nugo Nicodim engka borok bo Jews ruling council ni khoroksam member tarmane belai kuchuk podo botongo Jews ni mo root amaton nai borok ni Jews ni Judai ni borok ni thani ege bo tebo dormo dik dia wan sok nai kanke bo Pharisai mane religious oke bo Pharisai ege Pharisai ro gangka aro chung Bible purnai kaidini kok purnai omorok no Pharisai ro ege Pharisai ro belai kana bui borom khaijaga buini buskango belai kana borom kanang borok ege tabuk nai ni dormo tuibu Pharisai belai kuch o Nicodim dormo digyebo kuchugot male bo Pharisai ege sungsani amo buwan so nai kange bo koroksa council ni member ege bo Sanhedrin ni bo member ege belai kana kuchuk podo tongo te poito dik dia wan sok nai kange bo borok ni buskango belai kana kaito ni samungo sakthari samung tangnai ba belai kana bekharoi kaito no surinai amo hai engka o Nicodim hai bana piaba जों स्राय के नाव जों नुगो बो आसाय कताल निया खो तमने हमले बो आसाय कताल नो सिसिसिया बाय के आसाय कताल नाय गानि बागने बो सुंगो आमानि ओगो हावि दे आसाय फिना ना नेजो that means बो आसाय कताल नि खो सिया खो नगे जों साइमन रो on Nicodim बोनि पोजीशन बेलेकने कुचुगो धर्म पोजीशन रो बेलाय परम जागनाय कुचुगो एगे तमनले बो काउंसिल नि Sanhedrin नि member खरकसा get buibai belai kana poito kana nei buibai sahojak nai borok hai kana bo asai katal ngia kho obisko nge asai katal ngia ke orjon nugo Jesus tomaisa kai tani hasurse nugi meya that means bo jogna hawo sogi meya omo hai kabang ma Pharisai hai tongo boroni jil tongo mane bukhabai kaito no suri nai ni wan sok nai om hai tong buini buskango mane off na le I poito krak na poito ganang na hongzak nai tong hai bana bo Pharisai hai ngai mana hani bagai jeng belai kana important omo siwani ke First Corinthians 13 2 Corinthians 13 verse 5 of saut maisa nini poito no potali nai nini poito kubide potali nai nisa so we need to check जों चेक खालामनो नाय के और फारिसाइ हेफान नङै मानो और फारिसाइ बनि गुण बेबाग नि दं तमाके काइसानो काइतनि थानि जुगिया हानि बागै बो काइतनि हा नुगि माया तमन मले आजाय कता इंगिया एगे बो काइतनि हा नो थांनान ले हाजा कक्सि काइतनि हा नो नुगि सानसि माया खो नैसो के बरक नि बुसकांगो अबनो जों मन आंद्रनो बाइके आजाय कता इंनायनि सिखां सानम सुंगो borok ni buskango o Nicodim bo borok belai kena tuma belai kena poito ganang khai piaba kaito ni thani wo ke chukya borok ni thani wo bo chukna hawo soknai nei omo sokya bo sokya ke ba saba soksina omo bui wa sokmana hai pana kaito ni thani ke boni o bo kaitoni level o sogimeya tarmane kaitoni thani sogimeya jukna ha sogimeya kaitoni thani mungsaiya kaitoni thani bo jugya haise okay boroni buskango botma boroni buskango samang belai ka khai tongo haibana kaitoni thani ke
boni samang kaham mung sawon jugya boroni buskan ko borok bono o farisi haile kahang kerine ani haibana kai tan buskan ko bo papi haise borok ke saka no kai dorke bising no se nayo neisao ge te kaisa amono chungsi thai borok romi buskan go bo kaham te bukui haibana kai ton thani ke tuma papi te tuma hypocrites mane na saka u mo hai tuma na to khathais mo hai na to khathais mo saka ke kasa bising ke ki hai to siro bi ki hai gabonu sen to khathais mo ke parisai ro mo hai na saka bai borno ka ke no hai borno bising ke hai hai no bagina jisu christo sao nero ma soitan ni busa sibla nero bupang ka soitan ang ka kai ton busa han bagina nero kai ton busa ngi bagina ano yasak sok ma ya ano sini ya ani kok na ya ne John chapter 8 ro chunai ke nugu ge borok wan sogoi tong chung chuk na haus sok nai hai pana kai tor ke sao nero norogos ki klai ro nai tu ikena chung chuk na haus sogi nai piaba norok wose nirok lam roza ne kai tor borong no sao borok kai ton busa ya borok somo sang kai ton busa hai pana jisu christo sao nirok kai ton busa ya ge omo hai no kabang borok ni thani ngi mana Nicodemus wan sugoi pan tong mana ang chungna ha soknai ang sek samang kaham khainai or sungsar te tongba omo hai wan sugoi mana hai pana nini samang kai ton thani mungsa sugya nang jodi oboni mote Bible ni mote asai kata ngyang ke nang chungna ha no logi maya ngasang kabang ma omo hai Bible lo udaharan logo borok saks mane tamahai borok poito ganang hai pana kebui poito bor mero thani kri anga ke bosaka kebui se sengno phiok nai nirok kebui no sinai a kebui so sengno phiok nai nget tomani bagai on Nicodim kai tane han logi me kai chana bo asai kata nang yakho hai ne jisu oro sao nge chini jorawo bo Nicodim hai kabang ma tongri mano ke abo baino Jesus sao Matthew chapter 7 verse 21 to 23 junglugo ano subrai honai jotona jokna hawa habai mangla nise seba Jesus no subrai hon actually je giza thangnai je wan soknai ang Christian ni watone bono Jesus no subrai ne kono hai bono borok ko buino sia hai bagai borok kai tane habu nugui maya baksa hai ni sanai damo ang ni samang nini mangai kamang mas soitan berklai ka nini mangai podre pod samang klai ka hai kono Jesus sawo 23 was nugo 7:23 Matthew 7:23 bo ang nang sisinia jengdaro thandi toni bagai Jesus sinia tomanle boni poito Bible ni mote nia bo saksa poito kana ni wan sok mano borong ni buskango bo poito krak kaham kenukjali mano hai kono boni poito Bible ni mote nia han bagai Jisu bono sinimaya je botan mane bokku bino siako ke omo hai kabang mo borok ngi mano gen mane jeng wan sok thai Nicodim saka nai ne kangke belai poito gana pia kebui poito wia ge kebui poito engna bagai jeng tama ngai kebui no siani nangai kebui poito engna bagai je sinai boni thani khana nangai je kebui no sinai borok ni thani jeng poito khana nangai ge u poito nang khana mane Bible sao khana mo bes poito payo kai ni kok no khana ma bai ge kabang ma borok jodi si kebui no siani thani khana ka ke bot dalano no mane kebui no sinai ni thani ba je asai katal ngai ni thani asai katal pastor ni thani khana borok ko kebui no sinai joto pastor na asai katal ni tawan so kabang ma sangsara dong Jisu mangai de klainai Jisu mangai podre pod samang klainai ang negosyo nai abo soitan ni borok Bible ni mote purung yang ke
바이블의 모태 아사이 그talnya kebo soitanni rohoja. Okay, जों फारि नायलाय Romans chapter 10 verse 17. Romans chapter 10 verse 17. An purnai 17. Hake tabo kotma kaham khnama tuise poito payo. Pia Kristono pirma tuise kotma kaham payo. Tabo kotma kaham khnama tuise poito payo. Kabang kotma kaham beri tong. Agero bangsaka kotma kaham ne soitani bero hojak tong. Dalar kotma kaham. Dalar Jisu bu tong, dalar kotma kaham bu tong, dalar fola bu tong. Age bangsaka gerok nai kangke nugnai. Okay? Neng dalar no yasak kangke nene abo dalar nengai. Haibana bopro dalar sijaknai jepro Jisu ni bus kango ba kaito ni bus kango basayo aprono dalar de kubui sijaknai. Temani bagai mole la pohon ni bus kango hui tong ya. Nge Jisu kaito no kakubui. Jisu basawo ang no kubui, ang no lama, ang no motangnai. Nejo. Okay? Kubui ni bus kango dalar sijago. Okay, paita ko ke dalade kubide sijaknai. Ke oro sawo kaitoni okthai kubui baise asai ketal engli manai ba engnai padi jeng first Peter ko thang nyai. Oh, bonsi sekang Roman chapter 10. Roman chapter 10 no na ang 14 no pore pigen. Okay, oro thang nai. 14 Roman chapter 10 verse 14. Sampur nai. Tamoke borok poito klayake bahai ke bono ringri manai bini cox se khana ya kho hunke borok bahai ke poito khlai manai bini cox se pizak ya hunke borok bahai ke khana nai ognagi jung bono porese 17 osogi tabanai khana ma baise poito phai hnai gero je borok poito khlaya ke bahai ke bono ringri manai or kabang prohain mansogu terono elembago hai ni sama hai subrai mangai ringnai borok bo se mutangjaknai okay subrai ni mangai ringkha ke mutangjaknai ke kabang ma haino simple ke wanso ang ringkha ke ang mutangjaka subrai ana mutang paisi ang mutangjaka tolawo जों kahang ke context no poriwan tomaisa context o je kese khnaya kongke bo bahai ke ringi manai bisa sisa ya kongke bahai ke ringi manai niso okay je bono kebui ke pirnai si grei ke bo bahai ke khnanai ke o pirnai kai to ni rohoja gya ke bo bahai ke pir manai nari serial ke bahai ke ta bo khnanai khana ke sakai to ni mungno ring manai kemutangjanai mane bukha bai ringai mutangjanai je boro ano ringnai jeramiya usawo bukha bai kebui bai ke ringnai bo ano mannai okay khese khanaya kongke kebui no sisia kongke bo bahai ke ring manai okay kebui no si khanaya kongke bahai ke kebui no sinai okay pirnai si kere ke bo bahai ke kebui no khananai okay o pirnai bo kaitor bai ro hojagi ke u kebui no bahai ke pir manai amna sung ka ke bujitai kabang mata bokje basto jonghor nei kabang mato haipana bo kebui no sijakte bo kebui no sijak ke bo kaito ni rohoja ke bo kebui no sikha mane na bo kaito ni rohoja ke bahi kaito ni rohoja ni sinai buthai bai no bo phangsini jadu bo kebui ni kaito ni rohoja ke bo ni buthai nang nuknai bo ni tong samang nuknai bo ni bebohar nuknai keno bo kebui kaito ni rohoja ni sinai ai bon nang kaito ni ko hile bible khulogui pi tong ni tongmung si kerei ni buthai si kerei ni tongmung o jonghor o pastor a borok no sung bahai ke kaito ni rohoja ni sinai bo kaito ni rohoja ni kaito ni rohoja ke tongmung ching sinai of course 100% chance maya 50% chance sinai ye jung bono omo bai kena jung siwi mana bo kaito ni rohoja ya ge kabang boro hai ni wan so go ge bon bising tik bang ma baptisma na bai ka baptisma bai ke bo mutangjai asai ketal bai si mutangjau sumsok na karja mo bai si mutangjau baptisma borok no papini mukto khlaya pap na pap baptisma na ya sekang sumsok kena baptisma mani pore sumsok kisi
sungsok mungsa different kali mungsa phele mane kali ke sing thamanya pilani Peter First Peter chapter 1 verse 23 First Peter chapter 1 verse 23 ang purnai or tamaisa baik ke asai kata enai or serai kilugo 23 norok kai to ni tongplai nai kok ketan bai asai pika okay norok ni phathi blangya bo engka thanglang se or Peter tamaisa apostle Peter norok kai to ni tongplai nai kok ketan bai asai pika tar mane mo samane engka amorok no Peter kok dun suimane siba je asai kata ungza no suimane ika sing o siwa kai to ni kok thai bai se sing asai kata okay asai ketal fiok zaka mutang zaka nakar zaka abo ekoi jotto na ekoi mini haipun tini ang asai ketal no focus kainai baike asai ketal manai sing temani asai ketal mangai mono place ang wat song nangai sing nugo Genesis ro jefro Adam bai ibi kok nalia जेबोथाय तासादि नै साजांमोन जाखा कायदाफोर तमायसा जे तासादि हजांमोन बोथाय आबनो दे बागाननि बेबानो सावै मान आइखौनो कायसा बुखांनिसिनि तासादि नेजे अल बोथाय नो जाखा केनो जेफ्रो साबु आफ्रनिरो माथुनाय नेगे जों रोखसायनि कांके जेफ्रो बोथाय साव बरक थैया आइखौनो कायदनि बुसखांके बरक थैया तमाने मले फला Kaitor bai tongmalia kaito ni thani boro gethoi engka kaito ni thani boro porni phola thikya hani bagai kaito boro pe tongmalia nan nukha kaito ni thani kaito no kirnan sengka kaito no kirnan sengka tebo hujanga ni sengka ke jengnugo Genesis pore ke adam nang boro sungsok khaimani pore buthai samani pore kaito ni mepro tamaisa am kiriwei laziwei hujali matongka nisa nge kaito sengka nang obutai tasa de monu saka in sawi rozaka ebi ano saro nisa ebi ke jibuk saro necho no washab de la nge o samani pore nang boro kirinani cengka lazina ni cengka agale kirimani kre tamane mole kaito ni thani sungsok se kre inge gethar ni thani kaito gethar ni thani kirinani ni kre tabok seng tamani kiri sungsok tongmani bagai nge apro ni simina sungsok haka thikya kaito ni thani phola gethoi nge tabo ba je pro jishu no mano je pro jishu bai sungsok na karja mani kbuino sibo apro no u phola thangsawi hai ni hai kaitor bai meliwi tongpui man bono no hono asai kata nge tabo bahai ke asai ketal manai chini phola mane asai ketal mane chini phola bahai ke thangsanai oro sawo First Peter chapter 1 verse 23 o kaitani kok thai bai se jeng asai ketal ngo pastor ni kok thai be chongho ni kok thai be baptisma tiyo loma baya rugi hama baya ni akaba kamasangsa samang baya iman nukma baya vision nukma baya kebang na hake wansogo ang vision nuka asai katalengka ang rugi haka asai katalengka ang baptisma naka asai katalengka boro bible to je boro hangni wansog na bible ano pulubi boro obo bible sujak to neng numani haka neng cancer ni haka neng asai katalengka neng sugna hasok sina ni boro to pulubi tapi neng kebang ma boro haken wansogo omo haken kurun omo haken ne tabobu nini sokjangnai jaga noroko naisini kamko hani bagai seng kebuino sina nangnai akebise nerono phioknai ne seng agene naikya ge baike asai ketal ngai kaitoni kok thaino kebuino khnama bai abono khnawi boito klaima bai tomani phola thansana chini phola kaidon thani kethui
Fadi jeng abono ang je samane bono ngirman pronglai Genesis chapter 2 verse 17 16 by 17 teman mulai jeng lukang ke serai mai jadi mokol by jeng mai kan ke kaitan kok jeng ton jeng kaitan kok no bisa sab ona ni kok no ya ni kok no ya teman ke kai je semua ha ponti je semua ha gerung kan kaitan boni kok by Bible media ke abono nana ni kok kri kepada Bible nana 16 by 17 Genesis chapter 2 16 and 17 ang purna subrayung kaiton o borok no hai hne dagi wi saka neng o khai blungni beba buphangne buthai no chawi mano tamuke kaham hamya sironai buphangni buthai no le ta chadi kamni henke neng apno chamani ul salo no mathinai omno chamani salo no mathinai kai agin dagi ka jedino chawu borok kai den buskam kutui borok ne buskam kuthang kai den buskam kutui kemonele borok ni fola kai to kakha kai to tongmalia kai to ka kuthang mol brum thangi thongne kai to sungke kutui sungke ken kai ka nor osomnai ge jini fola bai ke thansanai mole chumsok nakarjak ma bai ni Bible so angke kon saka mo thangjak mani nakarjak mani asai katal mani phiokjak mani kai to ni busa hiromjak mani obeba ekoi mani Bible podre pod ke angel ke sawo hai kono ekoi ni mani dinini one sok mani ke bai ke asai katal na abno listen abno ang abno no focus karne hai kono meaning ke ekoi ge oro jengnugo jefro buthaisaw aprono borok thikya angke je Jishu bai nakar jagya bebak no kaitoni thani kuthoi Adam jungjot tane Adam ni bongso angke Adam kuthoi phola kuthoi sing phola kuthoi ken asai koi angke asai ken sing kuthoi hani bagino tomon le sing sumso hani bagino David bosawo raja David Psalm number 51 verse 5 amani ogo an sumso ama ano sumso bai ogo sukha nese kamane sen bo hok bisi mana sumso mane no kethei kai kan bus kango kethei papi ege tabo kai to bai ketha mane susajak ngane nangai kai to bai jibon rojak ngane nangai jibon roman mane kai to bai nakarjak ngane nangai kai to bai nakarjak mane no sung hai thangsapika tone mole Bible sawo sumsok nakarjak mang bai se sung muthangsako leisa Ephesians sawo Colossians sawo ulo nai ge Luke chapter 9 verse 60 over sawo Jesus komaisa hari tentang ne Luke chapter 9 verse 60 semai kata Luke chapter 9 verse 60 angkol 9 60 Jisoo hai hinai saka kethei bai kethei no form lai thung thangi nang kai to ni hani kok pilidi or toma jengnugo kok kro tong Jisoo ni loge tong na nai no khoroksa boro sikla boro bo Jisoo no samang rok nugo Jisoo ni loge thana musuk jaka omno ni ro poni ni mana ege tamangka okot mawo tamangka bo ru thana musuk jaka hai kono bo sawo hoda kra ang ane babu kethei no ang phoi phegra nejo ni Jisoo tamang saka kethei pholai thang nejo tamane kethei tamur je boro kethei bo boro ne buskan kethei bo kethei kan kan kethanggo kethei tamane je asai ketal ingya je kaiton bai nakarjak ya je Jisoo ni thei bai susajak ya boro Jisoo no poito kaya boro kethei kaiton buskan han bagi Jisoo kethei pholai thang ro wansone ni kethei bai ke pholai manai jini boro ni hisabo Jisoo ni hisabo ke je bono poito kaya bozottono kethei kaiton thane kethei oko sesau okay zotto boro no kethei ke asai phola kethei ke han bagi soyono go tama John chapter 3 verse 6 tama bahan kethei ni asai ni bo bahan kethei ni kia phola ni asai ni ke bo kaiton jeng bahan kethei ni asai ni ke bo bahan kethei sacha pai thangnai engke phola ya kali thangnai phola marok songnai hani bagi je pro phola tei asayo jeng kaiton ni endei mano
जे फलाबाय आसायनाय बसे गायदनि गेताबो बाहाय के चिनि फला गोथैनि गोथां इंगै बासानाय बा गोथां इंनाय बाइबेल सावो चिनि संसाव नाकारजाक माबाय फारि जों कलसियानाव थांनानै कलसियान चैप्टार 1 verse 14 Colossians chapter 1 verse 16 14 Colossians chapter 1 verse 14 आं फरायनाय मानबायखौ नायमानो बिनि थैनि जारिसे जों पियक जागो आबतामो होनमाले चिनि सुमसो नाकार जागो बायके बनि थैबाय जिसुनि थैबाय जों पियक जागो आबतामो चिनि सुमसो नाकार जागो आबतामो जों सुमसो नाकार जागमाबाय जों पियक जागो सुमसो नाकार जागमाबाय जों आसाय कताल इंगो सुमसो नाकार जागमानि न नों गबैके सिखा बनो नों याचाखा नों नाखा नों ओ ककनो पयतो खलायखा माने नों आसाय कताल इंखा निनि फला गोथै माने कायतनि फला निनर फाय बनो मोथांका मैथनरबि First Peter chapter 1 verse 23 तमाय जों फरायलायके कायतनि मोथां फ्लायनाय ककथाय बायसे आसाय कताल इंगो गे कायतनि ककथाय तमायसा जिसुनि थैबाय जों नाकार जागो ओंखे आबो बाहायके और तमायसा तामोंके चिनि सुमसो नाकार जागो बिनि थैनि जारिसे जों पियक जागो आबो तामो होनमाले चिनि सुमसो नाकार जागो ओंखे चिनि सुमसो नबो बाहायके नाकारखा तामो गावस वानसुगा कालवारि क्रुसो थैयो बबेबा चिनि सुमसो नतलांथांका Isaiah 53 verse 5 तमायसा कायतर चिनि सुमसोनो बनिथानि बगिरखा ने चिनि सुमसो बेबागिने बो चिनि बदलावो थैखा ने पाइथावके तमायसा आं पाइरखा सुमसोनो आंख्लांथांमैखा पाइखा it is finished John 19:30 पाइखा निसो जे ओ ककनो बिसास जामाबाय जों चिनि फला थांसावै फैफियो Okay, Hebrews chapter 10 verse 5 तमायसा आं फाइनाफ्रो नों बाथारमानो बनाया बारक मानो बनाया तमांके आने बागे बसाक कैसे स्नाखा नेजे ओ बसाक सेबानि बसाक जिसुनि बसाक तमाने बागे बसाक स्ना चिनि पापनो आरो रोनाने बागे बसाक करे माने न रोमाया बरमनि बागे बरम थैया नाना चिनि पापनि बागे चिनि पापनो रुजुइमानका पाप करे इंगे आसाय पाइया ओके बनो पयतो खालायमाबाय आनि सुमसोनो बो क्लांगे बो माजरा रजाखा बो थैया आबनो पयतो खालायमाबाय चिनि सुमसो नाकार जागो ओके चिनि सुमसो नाकार जागो माने न जों मोथांजाखा जों पियक जाक माने बनो आसाय कता गाजों थाने जों उ ककथायबाय आसाय कता इंगो जों गोथै दं माने थांसावै फाइया जे प्रबनो पयतो खालाय John chapter 5 verse 24 Gospel of John chapter 5 verse 24 and 24 Ang narokno soino kubi koksawo ani kok kanawi ano rohornai no pойто khlainai borok bo mutangjak khlaika bo bustungjak liya tamoke bo thrimani lama kari thangmani lama o sophaika ortomasa once of the thrimani lama no bare thangmani lama o sophaika age जों आसायखेना गोथै दाबो पойतो khlaimabai जों thangmani lama o sophaika abo kaito जोंनो लामा सोलायबाय कथा माने सिनि फला थांसाका नों आसाय कथा ओंखा नों पойतो khlaimabai गे तमानो पойतो khlaimabai जिसु ख्रिस्ट आनि सुमसोनो क्लांगै बो थैखा ते आं बुस्थुमजागलिया ते आं थैनानै नांलिया बनो पойतो khlaimabai केना आं माने बनो पойतो khlaika माने तमाबो ono pойतो khlaimane manano ang buspaika tomano bole ani bodlawo bo busthungjakha ang pойतो khlaika manano ang thikya thei desa thangsakha
cái Giêsu thủy trên pháp nó nào thủy bỏ thằng sắp đi cả, ta mà nó ông hay nó dùng Giêsu bác sĩ thủy cả, Giêsu nó bồi tổ khai mà nó Giêsu bác sĩ sinh thủy cả, anh pháp thủy cả, ang lia hay nó mới Apostle Paul sau Galatians chapter 2 verse 20 bữa mà sao có ang lia, đúng không cái anh được ít thủy này, cái Christos sẽ anh bị sinh nó tông, Roman chapter 4 bữa ông nó sinh nó, cái sinh Giêsu nó bồi tổ khai mà nó anh phải là thằng sắp cả. Dia omah hai ke thola thangsa ka mana na jeng asai ke talangka thola ke thri tong mani tabo asai ka okay Nicodemus ohonu nsia tamai sa amani ogo hawi de sa asai kina naksina ne kabang ma boro gila kan to hai kana asai kita wan suya ang Kristan ni tong Nicodemus hai kon ma moto dikon panan ni mano pastor panan ni mano elder panan ni mano men resab bai bai pa tholang de cái nó lo với sau này ham mà mang dân không dân mà nằm bật you might be like you may also be like Nicodemus saya ini mana okay sing neng sing langsung nang nang nai an asai ke dalde engkau Adam ne bising te Bible sau so to na thija piaba Adam pap khai ba me jot to na thija piaba khoroksa ka ham ne bising te jot to na ka mang dimana kaham borok tungka Yesus Kristus. Tadi sampai aku lagi deh John chapter 5, Roman chapter 5 verse 19. Roman chapter 5 verse 19. Ang boleh hake borok korok sa kok kena ya umadai asing borok rok sungso kena kelajak baika. Omong tu keno te borok korok sa kok kena mabai asik borok rok kaito bai kaham hune romjak bai nai khorok sa kaham ya kalai bai jotton papi ka adom bisinte tabo omong unfair ya teman mele khorok sa ni bisinte yu sung hai kaham gimana ekmatro teman na bono poito kalai boni samno poito kalai ni omong simisina okay ekono kalai ni das poito kalai mo basesen jeni pola thang sawi mana seng kaitan thane kaham nei romjagi mana kaham nei romjagu mane no seng kaitan thane kaitor bai fellowship tongkui mana kaitor bai thansa tongkui mana okay Adam ni bising tu sing jot to kutui ingka phola kutui Kristo ni bising tu jot to thang ke thang uli man pio bai ke poito klai mana ke poito klai mana ke o kubino nang khanan nang nai ke kubui no khana ke nang kaitor no bukhabai dengi mana in khang ke na kaitor no mana kaitor ni kok no khana nai ini din mana khana nai kiaba khana wani abo bo rohor jak na nai rohor jak nai je borok no sai khana nai bo rohor jak na de ang bara kina tabo pairon nama yo teman male ang khana internet ro asuk hantai ya tripura rogo ba manusia kana ko ke kolok ke kabar ni aro me kana wo han bagino tabo kisa para kena kai yo kabang mas hazamai tunggu kai kono bara ke kai mani bagai ang joto kabar kai ya anyway ni je kuno question tongka je kuno sungjanai tongka daud tongka ke ni whatsapp o sunghomana ba call kai homana ane photo tongol te aro YouTube je nai mani aro boniro comment kai sunghoi man hai pana ang uttor rong ke personally pana ronai ke hambai hai joto nai kamai rong ke ane je snamane bisingte kabang borok chubasu ngia pana koi zon je keboi ke nasin tongnai rok ni bagai chubasu ngi tong ne angwan sogu ye kini corona paisna ansuri nai gathang kaplai mai man kai to no khat sambai hambai ro hai jora ro pi mani bagai nang suradi omai kene chen ni kok no wan sogui serai ke salai ui ni thani kawang mang borok man to mani chung tini wan sok lai kya asai katal bai ke nai asai katal ingya ke pia ba jesu kono nang situn jesu kono sung simon ten asai katal ingya ke abo musa sugya tamang ke sung mor ke bukhang na lam ro wi toma bai hai kai to tini belai ke na hambai suno nang ni kok ten bising te nang suno prungka bai ke asai katal nai
ke asai ke tal ungma bai जों nini thani phaimano nang bai sukna hawa mol brom brom ni bagi tongi mano bebang ni thani yapare suprai jisu mesuri sana amen.